Generalni sponzor emisije Otvorite Atlas, Dunav osiguranje. Dobar dan i hvala što ste uz emisiju Otvorite Atlas. Cenimo to što ste ostali kod kuće. Naravno, ponašamo se odgovorno, ozbiljno, poštujemo propise i danas putujemo kroz našu turističku emisiju. Na samom početku da pogledamo ukratko što ćemo to gledati danas. Danas za vas izdvajamo najznačajnije vesti iz sveta turizma. Danas vas vodimo u Španiju. Zajedno ćemo obići Costa Bravu, Costa Doradu, Tarragonu i Portaventuru. Ljubitelji putovanja, ostanite kod kuće i budite uz vašu omiljenu turističku emisiju i narednih 20 minuta. I zajedno otvorimo Atlas i ovaj put. Za putovanje na koje vas sada vodimo ne treba vam pasoš, ne treba vam ni poznavanje španskog jezika. Treba samo da još malo pojačate ton i da obratite pažnju na to gde vas vodimo. A vodimo vas u jedno letovalište koje se nalazi pored Barcelone u oblasti Costa Brava. Severno od Barcelone nalazi se najpoznatije i najposećenije špansko letovalište, koje godinama privlači hiljade turista iz celog sveta. Costa Brava, takozvana plaža Zlatnog trougla, prostire se dužinom od 40 km, a najpopularnije letovalište u ovoj oblasti je Lloret de Mar, koje posećuju turisti svih uzrasta. Pre svega, kada je u pitanju Lloret de Mar, onda mlađa postava, mada gotovo svi sa srednjim školama ili sa fakultetima su već bili ovde, pa onda je Lloret poznat. A starijima jeste i nekako stariji se opredeljuju za hotel Don Juan, jer je on nekada bio hotel u koji su išli svi naši. Prima preko 2000 ljudi, onda i dan danas većina gostiju se opredeli za taj hotel, bez obzira što nije najbolji i bez obzira što je bučniji od ostalih, ali nekako tradicija je tradicija. Ako se odlučite za letovanje u Lloret de Maru, u ponudi ćete imati i nekoliko izleta. S obzirom na to čega sve ima u okolini, izbor neće biti lak, pa ćete poželeti da obiđete sve. Logično, pored Barcelona i Fontana, onda je to dalje muzej Ampurija Brava i glavni grad ove provincije Girona, koji je ovako prijatno iznenađenje, pošto uglavnom za njega nije se puno čulo. Lloret je poznat po odličnom noćnom provodu. Veliki broj kafića i klubova dopušće se najviše mlađoj populaciji, ali i stariji mogu da provedu nezaboravne trenutke u nekom od lokalnih restorana. I ono što je poslednjih godina trend u ovom delu Španije, na obali je manja gužva nego u glavnom gradu Katalonije. Razlika je Barcelona kao grad. Oni su super opterećeni i jasno je da ja mislim da je jedini grad na svetu koji pravi projekt ili program za smanjenje broja turista, jer ne može se više. Obala ne, obala sada se vraća manje više zbog ovih situacija koje su u Turskoj, Egiptu i Tunisu.
Španci neguju takozvani turizam za sve. Na plaži nema povlašćenih i svi pod jednakim uslovima mogu da uživaju u letnjem suncu. A od skoro je u samom Lloretu potpuno uživanje u moru omogućeno i osobama s invaliditetom, zahvaljujući kolicima kojima ih stručno osoblje prevozi do vode. Ovo je usluga koja važi za sve, ne samo za Špance. Prošlog leta je 1200 ljudi sa posebnim potrebama koristilo naše usluge. Opština Lloreta finansira ovaj projekat i svi troškovi idu na njihov račun. Španija je posle Amerike najveća turistička sila na svetu. Samo prošle godine je od turizma imala profit od 65 milijardi dolara, a kod naših turista se nalazi na 4. mestu po popularnosti. Sve u svemu, letovališta kao što je Lloret de Mar jedna su od onih za koje možemo reći da je raj za turiste svih uzrasta. M-Strong Car, rent-a-car kompanija koja u Srbiji posluje od 2010. godine u svojoj floti posjeduje potpuno nova putnička vozila visoke, premium i srednje klase, koja su idealna za svakog klijenta kako po ceni, tako i po kvalitetu automobila. M-Strong Car, pored osnovne usluge iznajmljivanja automobila kratkoročnog do 30 dana i dugoročnog od mesec do godinu dana, naravno po mnogo povoljnim cenama, posebno apostrofira i uslugu limo servisa, to jest iznajmljivanja vozila sa profesionalnim vozačem. Ova usluga se pokazala idealnom za poslovni svet koji može na najracionalniji način da iskoristi i uštedi svoje vreme i novac, ne razmišljajući pritom o problemima gradske vreve, gužve i parkinga. Vozači M-Strong Cara su odabrani ne samo zbog svoje vozačke veštine, već i zbog ličnih kvaliteta, sigurnosti i spremnosti da u svakom trenutku pomognu i, naravno, diskreci. Vozilo sa vozačem se u našoj kompaniji može iznajmiti u poslovne i privatne svrhe za specijalne ture, kao i za transfere do ili od aerodroma ili mesta sastanka. Posetite nas na strongcar.rs ili u našim poslovnicama na aerodromu Beograd, Terminal 1 i u Ljutice Bogdana 1A. Osetite izvor naše snage. M-Strong Car, rent-a-car. Poštovani putnici, nastavljamo dalje naš put kroz Španiju i vodimo vas sada u Costa Doradu. Španija je prvoklasna turistička destinacija tokom cele godine, a posebno leti. Zato ne čudi što je svake godine među 3 najpopularnije turističke zemlje na svetu. Prošle godine našla se na 2. mestu sa čak 62 miliona turista, koji su u toj zemlji potrošili fantastičnih 65 milijardi evra. Costa Brava, Majorka i Ibiza već su dobro poznate našim turistima. Ono što je novo u ponudi domaćih turističkih agencija jeste Costa Dorada, koja se nalazi južno od Barcelone. Mi smo obišli mesto Salou, koje se smatra turističkim centrom ovog dela španske obale. Španija je proglašena i kao zemlja broj 1 što se tiče čistoće plaže, ako se ne varam, i kao najgostoljubivija zemlja i tako dalje. I ono što je specifično za Španiju jeste što ne postoje privatne plaže. Dakle, Španija je donela zakon, kaže to je priroda, pripada svima, tako da nema onih ludih vlasnika da kažu sad ćemo da naplatimo 100 eura, ovde ne, to ovde ne postoji. Priroda je za sve. Među našim turistima vlada uverenje da je Španija skupa kada je u pitanju vanpansionska potrošnja. To nije tačno i u to se uverila i ekipa emisije Otvorite Atlas. Vi ćete ovde popiti kafu za 1 euro. U Beogradu to mislim da ne može da se nađe. Popit ćete pivo za €1,5, popiti čašu vina za €1,5, tako da definitivno to je potpuno pogrešno mišljenje. Španija je dosta jeftina, dosta povoljna u odnosu na Italiju, u odnosu na Francusku, na sve ostale zemlje. Ono na što vam neće biti žao da potrošite novac su izleti i aktivnosti koje su u ponudi, a ponuda je raznolika. Ovdje ima dosta stvari koje mogu da se posete, počevši od Tarragone, dakle jedan prelepi rimski grad, ako imate vremena definitivno obiđite. Međutim, ono što je najpoznatije, a to je PortAventura. To je španski Disneyland, ove godine su nam otvorili Ferrari Land, tako da jedini u Evropi, tako da kad se kaže Costa Dorada na neki način simbol, PortAventura park, španski Disneyland. Nakon što se kvalitetno umorite u PortAventuri, obavezno probajte špansku kuhinju.
i uverite se zašto je jedna od najboljih na svetu. Španci su veliki gurmani, obožavaju hranu, ima puno hrane, ali eto da kažemo čisto te neke najpoznatije, sigurno svi znaju za čuvenu paelju. Međutim, pošto smo u Kataloniji i verujem da ste čuli Katalonce žele da se odcepe i da vole da su drugačiji odnosno na Špance, ovdje imaju njihovu varijantu te paelje, a to je fideua. Dakle, manje više slični sastojci, samo umjesto pirinča je pasta. Ono što, recimo, po čemu Španija poznaje su čuveni tapasi. Dakle, tapas u bukvalnom prevodu znači poklopac. Međutim, nema veze sa poklopcem. Šta se dešava, u 13. veku vojska jednog španskog kralja, Alfonsa XIII, znala je onako da popije dosta alkohola i pre nego što bi krenuli u borbu, da bi poklopili taj alkohol, da ne bi išli opijeni, dakle, u borbu, zamezili bi nešto, čisto ono što se kaže, poklopili bi taj alkohol i zahvaljujući tome nastalo to ime tapas. Ti zalogajčići se naplaćuju po broju čačkalica koje ostanu iza vas, pa se neretko desi i da poneka, eto tako slučajno, završi i na podu. I naravno, niste bili u Kataloniji ako niste okusili i najpoznatiji napitak. Sangre od reči sangre, što bi značilo krv. Ima tu, boju krvi. Dakle, slatko vino pa se sipa unutra voće, sipa se malo, leda i mora da bude neke žestine. Obično stavi neki rum ili neki konjak, to se sve lepo promeša, pa onda ako možete da izdržite bar 5-10 minuta da malo to voće otpustite sokove, da se dobije taj pravi ukus sangrije, to je špansko. A ovdje u Kataloniji imamo kavu. Kava je najsličnija šampanjcu. Tako da sve to kad se pojede, popije što smo pričali, jedna kavica i definitivno, što bi se rekao, zadovoljstvo potpuno. I to nije sve što na ovom delu španske obale valja videti. O najpopularnijim izletima na Costa do Radi gledajte u nekoj od naših narednih emisija. Možda sada ne možemo baš fizički da putujemo, ali ne brinite ništa, mi smo sa vama i vi putujete sa nama. Sada vas vodimo na put oko sveta jer gledamo koje su to zanimljivosti iz turističkog sveta. Prema oceni Turističke organizacije Srbije, specijalni rezervat prirode Uvac ušao je u top 6 destinacija za one koji vole aktivan odmor, ali i za one koji žele nešto mirniji, porodični ambijent. Na obroncima Klisure nalaze se i ulazi u veći broj pećina, a među njima dominira Ušački pećinski sistem u koji spadaju Ušačka, Ledena, Bezdana, Tubića i Baždarska pećina. Nedaleko od Uvca su Zlatar i Zlatibor, gde možete uživati u svežem planinskom vazduhu u skoro svako doba godine, ali i okusiti čuvenu komplet lepinju. Nakon predaha možete nastaviti pohod obilaskom još nekih pećina, a mi izdvajamo veličanstvenu Stopića pećinu i Potpećku pećinu, naveli su u Turističkoj organizaciji Srbije. Nakon nekoliko dana neizvesnosti stigla je ohrabrujuća vest. Grčka će ipak otvoriti vrata turistima ove letnje sezone. Prema informacijama koje smo dobili od Grčke turističke organizacije, od 15. juna do 1. jula očekuje se otvaranje objekata za smeštaj, prvenstveno privatnih kuća i delimično hotela, izjavio direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić. Međutim, prema njegovim rečima, to je za sada više plan nego nešto što će se sigurno desiti, zato što će se i dalje narednih meseci pratiti situacija sa epidemijom koronavirusa. Svakako, Srbija se nalazi na kratkom spisku povlašćenih zemalja kada je reč o turistima kojima će Grčka dati dozvolu za putovanja. Pored naše zemlje, tu su još i Rumunija, Bugarska i Izrael, dok su za sada zatvorena vrata za putnike iz zemalja Zapadne Evrope. Kada smo se već ovako našli u Costa do Radi, treba da posjetimo i dve najzanimljivije atrakcije, hajde tako da kažemo, a to su Tarragona i Portaventura.
Ako se odlučite da provedete leto u Costa Doradi, nikako nemojte propustiti izlete koji su u ponudi. Jedan od njih će vas odvesti u Tarragonu, centar istoimene provincije i veoma važno turističko središte. Od grada Saloua udaljene je 12 km i predstavlja pravu zbirku spomenika. Najznačajniji su iz rimskog perioda, a posebnu pažnju privlači spomenik Kastelama. U Tarragoni se od 18. veka organizuje takmičenje u pravljenju kule od ljudi i pobednik je onaj ko sagradi najvišu kulu i rastavi je bez raspadanja. Posebnu atrakciju predstavljaju Rimski forum, amfiteatar i akvadukt Đavolji most, najstariji u Španiji. Ali jedna od najvećih atrakcija Katalonije je jedan od 5 najposećenijih zabavnih parkova Evrope, Port Aventura. PortAventura je idealna destinacija za familije. Imamo goste iz cele Evrope. 40% gostiju dolaze ili iz Engleske, Francuske, Italije, Nemačke i nadamo se i Srbije. Da biste obišli sve sadržaje, potrebno je izdvojiti 2 do 3 dana. Ako se odlučite za nekoliko dana zabave u PortAventuri, na raspolaganju vam je 5 modernih hotela u okviru kompleksa. Roller coasteri u ovom parku spadaju u najviše i najbrže u Evropi, a posetiocima je na raspolaganju i veliki akvapark sa mnoštvom vodenih atrakcija. PortAventura je podeljena u tematske celine: Mediteran, Polinezija, Kina, Meksiko, Daleki zapad i Sesamo avanture. Ali ono što će vam oduzeti dah je novotvoreni Ferrari Land. U Ferrari Landu, koji se otvorio ovoga aprila, naravno je Red Force, najveća i najbrže akcelerator u Evropi, kao što možete da čujete. Na Red Force-u se dostigne 180 km/h u 5 sekundi. Bilo da ste ljubitelj pasivnog ili aktivnog odmora, u aranžmanu za Costa Doradu sigurno ćete pronaći nešto po svom ukusu. Ono što je sigurno je to da će letovanje u ovom delu Španije biti jedno od onih koje ćete prepričavati još mnogo godina. Neka ti odmor bude prava avantura. Stavi osmeh na lice, okupi društvo i izaberi rutu sa prijateljem na putu. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Kompanija Dunav osiguranje. M-Strong Car, Rent-A-Car. Nova putnička vozila visoke premium klase. Najbolji odnos cene i kvaliteta. Posetite nas na strongcar.rs ili u našim poslovnicama na Aerodromu Beograd, Terminal 1 i u Ljutice Bogdana 1A. Osetite izvor naše snage. M-Strong Car, Rent-A-Car. Krstarenja su sada dostupna svima. Sve najbolje kompanije na jednom mestu. Mogućnost prevoza i transfera do luke ukrcaja. 7 dana već od 299 evra. Probudite se svako jutro u drugom gradu. Allegra krstarenja.
U Hedonic Travelu je u toku rasprodaje aranžmana za letnju sezonu po izuzetno niskim cenama. Posetite nas u našoj poslovnici u Sarajevskoj 22 u Beogradu ili pozovite 011 40 80 744. Hedonic Travel. Provedite vikend u gradovima Evrope. Doživite nesvakidašnju lepotu bisernih jezera Austrije. Izaberite neki od izleta po Srbiji. Da vam putovanje bude fino, tu je agencija Travelino. Da li ste spremni za avanture? Rafting tarom, trke Formule 1, Dracula tura ili ste pre za izležavanje na plažama prelepih grčkih ostrva? Robinson Adventure Team 33 46 776 www.robinson.rs. Elegancija šampiona. Ranko. Alta Marea, plima niskih cena. Levkada, Levkas od 119 evra. Novo u ponudi. Krv, hotel u Ipsosu sa bazenom od 149 evra. Tasos, studij apartmani u Potosu od 79 evra. Putovanja za pamćenje. Vikend u Budimpešti od 49 evra. Putovanje u Solun od 59 evra. Plima niskih cena. altamarea.rs. Hotel Radmilovac 011 341 6131. Uživajte svim čulima. Leto o kojem maštate. Leto koje želite. Odeon World Travel, ključ za sva vaša putovanja. To što smo sada kod kuće ne znači da ne možemo da idemo negde. Evo, konkretno, mi vas sada vodimo u Vrdnik. Na samoj granici sa Nacionalnim parkom Fruške gore, okruženo prelepom prirodom, etno naselje Vrdnička kula je pravi elitni biser. Svaki detalj je posebno isplaniran i izgrađen sa puno ljubavi i želje da svako može da zadovolji svoje potrebe i uživa u bogatstvu sadržaja. Etno restoranu koji nudi niz gurmanskih tradicionalnih specijaliteta, smeštaj u etno apartmanima ili u hotelu etno naselja Vrdnička kula učinit će da se stopite sa prirodom, da vas čist vazduh osveži, a termalna voda sa svojim dejstvom potpuno preporodi. Za odmor i opuštanje, tu su posebni programi i paketi, kao i wellness i spa centar sa finskom i kedrovom saunom, parnim kupatilom, džakuzijem, aroma tuševima i slanom sobom. Sala kapaciteta od 500 osoba, opremljena kompletnom tehničkom podrškom, nudi niz mogućnosti za organizaciju korporativnih događaja, kongresa i svadbenih veselja, a ljubazno osoblje će se pobrinuti da svaki trenutak bude savršen. Na kraju današnje emisije da se zahvalim svima vama koji se ponašate odgovorno, zrelo i ozbiljno u ovakvoj situaciji. Hvala što ste ostali kod kuće. Ostanite i dalje. Mi se za sada pozdravljamo, ali vidimo se za tačno 7 dana sa nekim novim turističkim pričama. Šaljite nam vaše fotografije sa nekih ranih putovanja da vidimo gde ste sve bili i kako je sve to izgledalo. Čekamo vas na Instagramu i na Facebooku i pozivamo da posetite naš YouTube kanal. Vidimo se za tačno 7 dana.